Kapitan Inteng. Amom kaday maray, asik ka di kapipintasan ako maray. Siya, kunam? Mun maray, agasam ngamin ngay day takalid di takanigid a pingping ma. Mala, umisem ka manghiday. Sige. Ay, Ay na! Ay, agparang day takalid mo maray. Ay na, nag-cute ka man. Ada, cute. Ano, agkatawa ah. Ay, sige man maray, agkatawa ka man nga raw. Ay na, saan ka la cute maray? Ay na, nakapimpintas ka pa. Ay, maray ko anang. Ay na maray, oy! Huston aday tapa nagkatawam. Hustaw! Ay, wala niya. Nasobra ka sa matan. Di ka mula sumardo. Ay, maray. Tangay sikat ikapipintasan ako, maray. Mabalin ti umutang. Ha? Ay, mabalin Maray. Mabalin, basta sika. Ay na, naglaka ka kasarsarita, kumarik ka na pintas. Ay, nagpintas ka nga, may. Ibagamon na niya ti utangam, tailista kon. Check! Aw, apay usep. Nasabat ko ni Nana Tuyang. Dahil talang ti ibagam kanyak. Anya kumaitan nung nasabat mau. Nagadaw tinutang na ni kagawad ko anang. San ngagpapautang ni kagawad ko anang. Nakais-strict tuntupay dahil kagawad na baak. Ada teknik ni Nana Tuyang. Ha? Kano insuro na kanyak. Anya nga dahil tatiknek. Kastoy, dumng ka. Day, marikwanang. Apay nga awan matan lakom nga asukar. Ay na, ginulpi ni Marituyang hindi kalman. Ginulpi na. Uray kape? Ay, nagadun ti kwarta na. Nangalaan na ngay iti kwarta na. Ginulpi na nga inutang Impautang mo amin. Kasano ka nakayayat jimbaga na kanyak, Mare. Nakaragrag sakak. Anya ayaday ta nga imbaganaken ka. Napintasak ka no. Nang runa no agkatawak. At parang na ito'y kalid ko. Isumot lagayam nakaragragsak ka. Uwan, Mare. Kahit mabalinmat nga rod ti umutang. Sana mabalin, Mare. Na, pinautangam ni Marituyang ngam dinakpautangan. Nalaing gayam nga agbayad. Sa bagay, narigat ti ado ti utang na. Iso asyak, gumatangak laengan. Kagawad na sexy. Asino ti ibagbagam makagawad a siksik waraw? Siyempre, sika. At daya pa'y sa bali akagawad a sexy di tawi. Ay kat ko nakano sana siyak di ibagbagam a siksay. Amom ka di kagawad. Kadag iti amin nakagawad dito kabildatan. Sikat ti kasiksyan. Ay, kuwan Iso nga hinawagan da ka iti kagawad sexy. Kayat kumot akwaraw. Ay, sana nga gululbaw kagawad. Pudnaw ti imbagakan ka. Amokmot kita pudno a siksiya. Kagawad kwanang sexy. Ay, di mo matpigsaan Amang ano damakang sexy ni kagawad kwanang. Na yan. Oray latimmalyaw nagiti magmag na. Kagawad sexy. Ay, shock day ta. Umutang ka man nga raw. Ala, ibagam na niya ti utangam ta itid kon. Nagparta ka. Sige lang, ibagam ti utangam. Sige, shot. Pudno ti kinunam, usay. Agdan arakan pulutan tayaw.
Sinurot mo di teknik nga imbagakan ka, Chay? Kito na. Kunak, tumit! Utangan tayo amin ng tilako ni kagawad ko na. Aguri ka, kasano nga numalugay? Makamumata ni tibiyag na. Basta pa utangan na tayo. Nalang aruday. Tagayan! Apay tawan manan ni Kwarog iti paradaan da. Ay, di mo amo aya, nga inawis naman ng dagiti tanod na nga giinom da. Ay, makaungetak at talagan. Kinunak nga sardeng dan ti aginom. Anya nga insardeng. Kat no ni Kwarog pa'y kano tigimatang iti arak kan pulutan da. Kat no imbaga na nga awan kwarta na. At dagayam igatag na iti arak kan pulutan. Makitam. Inulbudan na ka, dajay aka anakam. Ungtak tuman. Sana nasayat aparta ka na dagiti kakadwa na atanon. Nay, nagadumatan da kita ginatgatang mong nanatuyang. Anya nga itilinaon da tayo iko bagmaw. Ay na, asukar, kapay, bagas, kanda dumapay, Kwaraw. Nadugayam ti kwartam. Imuta nga. Ha? Nagutangam ngay. Ay siyempre, ni kumarik ako na nga. Pinautangan na ka manain. Ay, kunak no di na kan pautangan. Ada diskartik dita, Kwarog. Diskartay. Una, iso nga uray ag subli-subli ak amapan umutang. Mabalin lakta. Di kapintasan ako maray. Siyempre, siyak dayta. Ay, amom latan no asino anya maray. At dapay aya sa balay. Ay, katsiyempre Ay, maray. Nayunak man di utang ka. Nagpilikan. Mabalin jay dilata. Ibagamlat ta. Ilistam laang tawan pa'y kwartak ita. Sige, basta bayadam no da kwartam. Day, nagbiit moten anaibos dagiti lakom adilata, marikwanang. Inutang gayam ni Marituyang. Inutang namanan. Wun, impautang kon akin kwa na. Apay ano iso ti umutang kat naglaka pa utangam. Ay, pasensya kan, Mare. Ay, ala, sana balay. Mapanaklaan gumatang iti sa bali at ersena. Sige, okay laang, Mare. Kaano ka ay amapan gumatang iti lakom, marikwanang. Tanay, naibos matan ti lakom. Sigurado nga kung tanak man ang nyangkel kaw. Nagiinom kami kadagiti tanod kaw, kagawad. Sigurado makangag kamanan Isu nga umaya ko maumutang iti pangayayo kan kwa na. Pangayayom lang arudan utangam pailaing. Awan nga rod igatang kaw. Anyat pangayayom kan ni Kapitan Aya. May sakarto na pumada ko mati utangay. Na, nagado ngayon. Sana bali tasi kamot ti kasiksyan na kagawad. Ayuwan anya. Awanan ti makaatiw kan kakagawad. Siksi ka talaga. Sige man langan, ipautang kun ka to isang karton na pumada. Angkal. Umay ka dito taday bagak. Anya da ita. Makaw ungetakan ka. Angkal. Guray ka Sakbay nga gungot ka. Awatan pa'y da ita aw. Kaya dita. Kita man. Ay aguray ka ta gungetak pa'y. Lukatam nga minan Kita pa'y tinted ka. Sakbay nga gungot ka. Sige man. Nagadun apumada da ito'y kwaraw. Ay. Mamin ano kamitin na pumugi tita Angkal. Wan nga rin. Uray mamin ano akong ngagninong iti kasar. No kastilang. Agungat ka kadipay. Pa'y agung ungetak. Nalipatan pa yan. Ay, kakibanganin ko rin. Ano tiin luto ni Antim Anaimas? Kamangan. Ay nabangkrap ka noon ti tersena ni Marikwanang. Apay ngay. Ay kasano,
Nagadumot ka nun ti utang da marituyang ken kwarog ijay tersena na. Ay narigat nga minti agpautang ng runa no natiwod nga agbayad dagiti umut-utang. Ay wen ni marituyang ti katiwudan nga agbayad. Ay, apay nga min apinautangan na ni Marituyang. Ay, jak manam mo. No siyak ti umutang, di nakpautangan. Ngam no ni marituyang, wen na dagaws. Nagawat ko nang. Di kan samutan naglaklako dito itirsinam. Irikap kunsan, mabayin ako namang lukat. Una tanay, on sa mula ko maun. Ibagam tuman kan ni Kwarog no makitam tao may agbayad. Ay, wen. Bayam, ta ibagak tao kagawan. Ay, ni Marituyang di magmag na, ayabam man. Ay, muna niya. Pukawam man. Ay, nanatuyang! Woo! Nanatuyang! Di mo timalyaw. Na, iniligid na pa payong na. Ay, sinirak ko Ay. Di mo tumalyawan. Ay, pukawak manain? Ay, huston bay amaon. Agreklamo aktulangan kini kapitan. Saan akong ngaglako, kapitan? Ay, apay nga. Awanan lakok. Kalpasan nga inuutang da, di damot agbayadan. Di ba Marituyang, ti may sa pinautangam? Wan, kapitan. Agbabawi ak. Jak mo masingiran. Di nakmat amamon. Ay, di ka nga minagpapautang Uray pa'y asino ti umutang. Kumarimot, mo saan? Kasano mo nga men, tunggal umutang ibaga na napintasak. Kayat mo mo, tinamati ka matadagos. Kagwana, asino kumamatisan na maragsakan no ibagada na pintas? Istrikto am gamin, dagiti umut-utang. Wan, kapitan. Check, hindi ka nagbayad iti utang mo. Dayam utang kaw. Tilay bagbagamay. Yung utang mo nga, yung tersina ni kagawad ko anang. Dayamay. Adda ka no. Di nga utang mo, hindi nga arakin pulutan. Binayada kaon. Iso asanak man na singsingiray. Ay, una yan. Agasam da ito'y akaatidog tilistaan ni Marituyang. Ay, iso nga ron ti kaatidugan iti listaan. Ay, katsingiram tapno adamanan igatang mo itilakom. Kaslasaan kaming agkumare. Lumabas laangan dito'y. Kahit, anya ngay nga ron mananday ta isursurat mo. Ipaskil ko da ito'y ditasangwanan. Sakbay nga umutang da. Iparang da pa'y nga umuna da ito'y requirements. Anya? Umay ka man dito'y kwaraw. Apay man na Kyle. Darasam. Nagmayat itutugaw akijay. Ing kabayadan di utang mo iti tersina ni kagawad ko anang. Dayamat utang ko ijay. Ing kakit bayadan. Di ka aging ditiam mo. Ang Kyle. Kababain ka ni kagawad ko anang. Si kapay mo tichipta nun. Ang utang mo di mo bayadan. Sige. Nakaruda nagbayad. Very good. Ay na, nasaya at mataimay kan. Ay, imbag ta nagbayad kan, mare. Naragsakak ta nagbayad mo ni Kwarog. Kasta ay amaray, kahit mabalin manay nga umutang Ay, kasta matlaan ti saludsod ni Kwarog kanya. Kahit anya ngay tinsungbat mo maray. Mabalin latamot Ay na, nagmayatang. Apay kumasan kayo apautangan ngay. Angam nay, dagiti listaan, dagiti requirements. Anas kan nga iparang yu kanyak. Nagadumutan dagita requirements. Birth certificate, police clearance, mayor's permit. Nagadun ngay. At dapat dito udi na. Anya ngay data? Jay card mo, edi grade 1 ka. What? No, da kurang na nga uray may salaang. Di yung mabalin ti umutang. Ay, sana kun nga umutang maray. Ikarkarigatak latan ti gumatang.
Ay nanatoyang, nukas ken kakatiwad ti umutang, nasaysayat ngagpaiso no distrikto ni Kagawad Kuanang. Ngamsak pa na, kaya't may mga nakablaawan ni Balwean Amoklas, di Tamandunot, Nueva Vizcaya. Ala sigay, ditang tinagibusan ti Sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken da ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.